उड़िसानि तंनाय खरगसा 12 बोसोर उमरनि जेराय स्कुलाव फरायबाय दङ तै bo क्लास 6 आव फरायबाय दङ। कयेक मास सिगां bo एमनजे मानै न'तुयै बेलायखिनो बेजालांजाक दङ जों आबहाय न'तुयै कुनु दिनो फानो इम्पर्टेन्ट एबा केबा सिरियास तुयै वानसुकजाकिया बोखनाय एबा केबा बख्रगो गोफावै दंनाय थुक या केबा हेड लिस्ट बिनि बख्रगो थुक खावै दंमानि बागै bo बेलायखिनो कस्त जोंजाल नांगै दंखा सालब्रुमनो कयेकजना बरकनि बख्रगो थुक रक दङ बाक्सा बाक्सा केबा सारिवै थांगै पायो बख्रग गुतुं उंगै बाक्सा बाक्सानि केबा सारि रगिया जेसखौनो नायदि बिथि रक शेम्पू रक बाय फुलदि हायफानो थुक रक तै सारिया फियाबो जों आबरंनो तुयै आमसुकसाके सिरियासलि बाबे वानसुकै नाजाकिया थुक दंखायबा तामा उंबा आबहायनो सारिवै थांगानो हिनै थुक खाका हंगांके जों युजुअली वानसुको जे तंथुन आबहायनो हामै पाइनाय आबरंनो आमसुक सिरियासलि बाबे वानसुकै नाजाकिया थुक खावै दंखा हंके नगनि बरक रगनि फानो जों अबनो किसे मिसा एरै नायमानि यागुलखिनो जों इग्नोर रकबो खलाय रेजागो आबहायनो हामै थांनाय हिनै फियाबा जागानो तुयै जे साना थांगै दंमानि जेराय क्लास 6 आव फरायबाय दंनाय 12 बोसोरनि जेरायनि मामला हंगांके कुनु सिम्पल या बेलायखिनो कतर बिनि खरगो थुक खावै थांमा बाय बेलायखिनो कतर जोंजाल ओंगै थांखा बिनि लाइबो इभेन bo पाइथागो हंके थुकनि बागै बिनि लांमाबो जवै पाइखा परिबारनि मते पुस्तास खलायै सेमानका जेरायनि बख्रगो थुक आमसुकसाके खावै थांखा तै आमसुकसा कन्डिशन ओंगै थांखा जेबो बानचिवै दंना फानोसे दंगै मानलिया थुकनि वारमा बाय इनफेक्शन आमसुकसाके बांगै थांखा जे बख्रगो से गोसा ओंगै दंसिवो यासखौ बाय पुगमां पैला थुक खावै दंफ्रो हंगांके आफरो आमसुक ओंगियाखौ फियाबा बुमा बुफा किसिसा एरै नायमानि यागुलखिनो आमसुकसाके खेल खलाया अबनो इग्नोर खलायै रेवो जेखुनु ओंगिया हायनो सारिवै थांगानो जेराय जराव बा साबनि थुक ओंगिया दं हिनै हिंके तरक आमसुकसाके थुक बांखा थwikha तै सिस्ला तै गोबांमा थुक ओंमानि यागुलखिनो थुक रक तै बायखा थुक तैरक हंके तेबो बांग्रक ओंगै थांखा आफरोकेनो बिनि बख्रक मतकमानि जाला हंके बयनि सिगां सुबुंसिया जेफ्रो थुक वारखा हंके जागानो पुगैमा दंगो हिंके थुक जेफ्रो वारो आफरोकेनो मतकना मुचुं थांगो खरो हिंके जेफ्रो पुगो आफरोकेनो किसा आराम हाय हिंके हायकेनो पुगमां बनि खरगो गोसा ओंगै थांखा हिंके गोसाव तेबो वारखा हिंके तेबो पुगनानि मुचुंगो हिंके गोसावनो पुगमां बिनि गोसा आमसुकसाके वारै थांखा जे गोसा बख्रकनि जे बेकरें तंमानि स्केल्प खुरजाकतो ओंगै बख्रकनि बेकरें जत सिजागै दंखा कुथुक खलायै जागा जागावो तै हायकिनो bo लाचिजागै किरिजागै स्कुल रको स्कार्फ रक थुकलबुसे थांगै दंजावो bo आजरावो तै स्कुल bo अमुखा हिके बिनि हाय ओंगै थांगै बिनि थुक रक हाजाक तै बख्रगो गोसा रक दंगो हिनै बिनि दल रगो जत जालबायखा बाय मासापानोसे बरक बाय तंनानि गोरैखा बाय तंनाय गोरैखा बाय हिंके नो बिनि गानावो तांगै तंलिया हिंके बा गोसा ओंगै थांमानि बागै गोसा आजागानो सकमा हाय ओंगै मोनामै दंखा आबनि बागैनो बिनि दलबो बिनि गानावो केबो फानो फायै बनो सोंनायबो गोरैखा सानायबो गोरैखा गग्रक हायनि बागैबो क्लासबो साइजों न लासनि बेरेन्स आसुगै मगै दंजावो बिनि गोसा सामानि बाय तै मतकमानि बाय तै लाचिमासिनचा क्लास केबो बाय खेल खलायजाकिया इग्नोर खलायजाकमा बाय बेलायखिनो लाचिमासिनचा तै साबो साजागै bo क्लासनो मगै दंजावो।
Bokhrok amsuksa manamui thanga je bini kana gini kebo phano tongnani soiliya aboni bagi bo school porjonto amsuk serai jorao op ma khlaika aboni yagulo kheno koyektin ni yagulo amo hai wngmang thui porjonto bo kwbakha kwbangmani yagulo kheno bono hospitalo admit khlai rwjakha logi no. Hospitalo admit khlaimani yagulo doctor rok treatment ririka biti boroi rok saririka haifano amsuksa serious condition wngwi thangka je doctor rok bo kunu pala chap manliya. Hingke paithago bo amo kahiki mangthui kwbangmang o thwkni bagwi langma jonani nangkha survive khlaimanliya abo bo o thwkni bagwi belai kheno kirimasincha tei uanajaknai koktwma doctor ni mote hingke severe scalp infection wngkha hinui sao o scalp infection wngwi thangmani bagwi o thwk bising porjonto habwi warikha o begreng rogo. Tei aro twrwk kwsa wngwi thangmani bagwi yong rok bo bakha yong rok twrwk khurmang brain rogo thangwi sogwika o yong rok. Haini bagwi no bo thwi rok kwbakha paithago hinkhe boni langma jonani nangkha. Belai kheno uanajaknai cherai jorao jotoni no Bokhrogo thwk wngwo jeswk saf suthra khlaiwi tong phano tamoni hingka hinkhe cherai rok to school o thango school o dol baibai tongo haike dol baibai tongwi o dol baibai kwthaiwi tongmani bagwi no boni solowi bo boni ah jagani thwk tei kaisa khorokni thwgo baklai thango. Haini bagwi no thwk soloi thangmani bagwi buma bupha bo amsuksa care khlaijakya je amsuksa condition wngwi thangnai last paithago hinkhe langma porjonto chowui thangnai amsuk jora to uansukjakya phiaba oborok no bo kisa naikolani dorkar cherai rok thwk khajaka hinkhe pugwi kwchang wngkha hinkhe aro haite infection wngwi tamo wngwi man paithago thwiwi mano abo haino thwimani bo norok nugui mankha na aboni bagwi no amo hai chikon mikon no phano ignore ta khlaidi naikolnani nango thwk rok no phano bahai khe sarinai oborok no bo nainani nango.